boleh ditinggal mentol. I'm your representative. I'm your minister. Nak judul kamu buat. Kalau lagi jangan mirip apa yang baik. Siapa yang apa yang baik? Ngam jual ni pi pan appointment. Mentang asyik. Ngam jual beli appointment tu. We work in that style. Kalongja hadin sisngi bak seng samla molai pelun SSMP kalakhang talai ka jaga thenyun ha marten molai muyong menteri badai khmi yektrat kampen roisar ba seo balangdar ula hab banhiar hidala die bandikren berkino elam ha katai ka jaga thenyun ka seng samla molai pelun ha ka step arwoi trik naitung arajar arwoi kalakhang talai kani ka jaga thenyun halo kono rim jong ka jingkno bak sarkar ka le kuman halo ka jingdawa ka seng banle ei na ka banta kani ka jaga thenyun khamtam ka bayo medical waste treatment plan ka ba ombyang bha ka jingtrekam Hadian kejihikan bahawa menteri ulah kular bankhot ya kaseng samla mulai pelun kinong ilam senong kinong mikmat syakami ya keren bani penbej bat weng kijing ya kalai terik nailar arajar arpuai hakani kijing lejurep menteri laidon langru ki officer Shalom Swalbod uba PT Sokumi MLA bat ba table patau MDC kamulai lembat kwepat nolor kikhot kiseng samla mulai pelun Hadian kejihikan kaseng samla mulai pelun kelarai ban weng no ya kijing persya ban thenyun nadu menta kasengihi The solution is always on the table, not on the street. Please remember, no. And ngapikan mga po kasi saya angin, no. You are free to call me 24 hours. Ano mo kamong yata? Boleh ditinggal mentol. I'm your representative. I'm your minister. Nak judul kamu buat. Kalau lagi jangan mirip apa yang baik. Siapa yang apa yang baik? Ngam jual ni pi pan appointment. Mentang asyik. Ngam jual beli appointment tu. We work in that style. Please remember, tahan kanu dan kendo kumiru dan di satu perkara itu. I accept your advice, your suggestion, and the best tu yang buat lightering, arbaji, dengan siapa yang kanu kita apa sahaja. Magirang ba beli kenu beki ibik punya lamlang. Add your own wisdom. Dengan I option you ambil bisiro, hantang ini semua. No, kanu ka idea bahatan namar kantin lebih mah, with due respect. Kerja kajong pi, kerja sistem pi, tendai kemangi. Kanu ba ajimut mapi ya ka balangin le ya ka balangin ng le mo nakara da ka jingi da ka bangin nito lang everything is possible nothing is possible da ka bisun le de everything is impossible not possible hangni ya traffic kum ka ni burom ni kanu ko dinga adwa jo ti ka yu so to ya barang in concern de kasi so pinirang ba kila people ang kodi official meeting next week po secretariat la Kawan ni kata, mungkin lo kono ba ngam thara hingin la man le beyond da. Nah, we do respect. Ano kono hi thara kono set over tam kade government properties kade private thara beyond da nanti na. Yes. Kelak bendon kata ka plus minus kumong maha ka po set kamdon ni terus. Ana le sinapat kami da baru. Kumi ta try so tu barok ni so tu kuno le kumi ta kamdon ka bang la le nung la man le. Tengah bu api ke start tu penuh kena jumot. Ifa dengan khotib official meeting, dengan khot lambat kepolisian, dengan khot lambat ini, dengan khot lambat ini, all that in line department. Kapian. I want to say very nicely. Nama we are here for you. Please remember that. Hani nak matajuk pi tinggi berapa? Teyok yakin hang ni yok nang bon pi nak lingin pada di ha. Betul. Sibu don nong romba asal ni khot nang ibok li dolong hi. All remember please come. Okay? Nak kalian kerja lima sah, tapi dia bukan dengan pentas ni. Tetapi bila permit pentas bahang bah, kantor kerja komiti kalau ngisi kendor next week. Ngiruk ngilang well prepared. Tapi kenang bah, ngiruk ngikuat ya kata he. Bah kendor kerja komiti kenang bah. Ki problem kami nak dia, dia solve ke. Pak ngisutu ikut nak government ru. Nama nak dia bukan ni deputy ni. Hak for besar ini dia mengadu minister. But still, it's my duty to carry along what the previous minister did. Kalak benda siya ko mong kalak benda siya ngaron mong kata ka benda kaya siya begini said that maybe they have to follow the guideline of the pollution control board kaya kata ko mong kepada technical team sekawero ko ko ngamdon ni komunisa ni kan request iba kan kini din highlight insya Allah kuat ban solve that is my assurance. Dia kalau kata kena rim, bukan pada kalian sama pelun, harus suruh kita pandang mulai dari sekilan jadi rambak Islam ini benar smart. Ni kuat bayarkan ni ke solution. Hak term dengan masnya bahakung urban affairs minister. Nomor social pak ilayo ada notice untuk central pollution control board. Kata ada legal notice ini dia. Hari ini ayo tu notice lagi nak kalian serta ru melakukan step ya kam dan menginjau ban upgrade mereka plan bahkan conform bagi new rules.
Kali ka share pa adon lupa ni. Ti nomor ba you plus hadin tu pra kawan sa COVID pandemic, the need to have a biomedical waste facility. It becomes more imperative kan. Kam terkam susu lawan tu. Serta dah nakaliang sarkar isu rawi what he how arga ko one upgrade ni plan. Tinggi set up in with the new upgrade. Instructor kalau ada autoclave, pencuali kena tak instructor ko tak boleh. Lepas kita balik ban dia autoclave, balik ban seret itu gimla itu gipoi misalan full pencuali. Jadi bertapa gila ada sekitar facility itu gila set up, gila dapat ini how jadi. Fakta ini kita start tam ni kita fakta ini start tam ni start September Januari gila ada commission dulu kita terikam. Kita terikam dulu setelah itu ke FLP ke 500 meters radius. Ketua Takadan Mekrak Rul dari kali berapa along pan existence memencuah apa set up kebiak. Hadim ayok ketien na I minister badan buram jongi tidak ampun panjang penduk serta ba ikut ahi banyak dan rapat banyak solve banyak problem jongi begila. Omru dah kenpa ba kini kebenaran mentah kan permanent solution jongi. Buat ke ke ba ida omru kalau ba hak kalah listrik benai banwan dia banyak table banyak keren. Mohon kalian ke jongi ke selama itu baru hi stick plus pada pemula hi kini lam kijungi ki nang ikmat kijungi baru ini pengkrek ini keren ini tais ni bah berkat solution bobiak tam dah mentah kini mulai berapa wei anda kalian kijungi ru kembali minister ia balada donkam ya kena mulai filun nak bertaban awareness kembali dia begini nak banyak rap i bertaban yo cakap banyak keren pak ikut sinam bikin siapa yang serkar ban penbiang ya ka tamping ground ya ka landfill area nak bentar ka cakap nyut pertama nak kalau nak kalian ka jongi dalam ka ready ka cingkat ka jongi kalau MLA ka jongi hi kalau ba igi kidan kisnong kila ki susuk bakla ki persyak no masang baka serkar kan wan bu cakap nyut ki kani ke igi baro ka kami hap na boleh saya pun teu nyut jopi pa saya pun teu nyut jopi dah hap sa mentala dah ka kham kamu lai no di ha dah pura minister dah di kham kamu lai syak tan kamu lai bethe nyut ni kui ni teu tu dah perkhat bahasa pun persyak kai ke cekel pat ka sungang hang ni kalau ba ya ke department mo concern ka Shillong municipal board ka state pollution control board kalau ba gini perkhat kalau ti bobiang ya ba nu wara ki core ki board ki teknologi ki bapat ka juk ko mentang ba kadi ke landfill utama ni dumping ground site ke batama kan nomlong syuk company kai ke bang kwa kalau hawat previous leaders previous ministers they have failed kemarten bagi expect we have high hopes apa ka jingalam minister pemerintah mas nghalang dah bagi job sendiri ke issue today in the presence of the local MLA MDC and the Seng Samla from Molai. They have met me from time to time and request me to visit join as a joint inspection in this place, and we have done it today. And today we have decided we'll have meetings on the 3rd of August, and we'll see the view and the session from the Sengpulun, and we'll sit nicely. We'll involve all the department who are linked with this also, and on that day we'll decide nicely how to go with it. And in later with the mortem, the new landfill, I promise as soon as possible we will try to get a new landfill, and it's only on that process. I will listen that day, sir. It is only not from my opinion. I have to listen the opinion from others. They are trying. Means I'm trying. Trying is a continuous process, but sometimes there is a time bound. Kadang ketika kampung ini biomedical waste, tapi biomedical waste ketika kau kapan tak kampung banyak kita waste general waste. Dan sekarang macam yang department ni biomedical waste kemarin kiaran, kasi kiar ibuan macam stol kiar ibuan tu. Jadi macam kiar kalau support ke ini kepada tak kampung itu tak semula. Nomor kesemulai. Jadi kepada nilai pediang siapa tu, beras kata pediang itu mentang dari pediang. Jadi ini kuat apa? Kada kejar khat la chai banak le jonga kalong ba oi pa ba no mula ngin khang no ka martin ti go hak ta ko por bu ji kalong ya ka slong hi bar oi ti kum responsible legislative histo ngi dak yang kom per khat ka la yar ha te histo kalong banak le ji ria ka tu na ka por si ka por ni saka ban hap ban ya ka ban kun kriya no ya ka ni ka martin sya ko i bentar slong
ni jon ka na bata ka jingtip jong ki pai ba me khalia ba chlong usnem sia khandai spa lai khu pra ya khandai spa lai pra long ba nak le hadu por jo khareng la kanyut terus ya khandai spa lai pra kanyut honi ka jaka mental ya na pra pulai snem la ya kani ka maten ni ka kanyut ti pra pulai snem pistu kolong sibuk ma ka jinge na kanyut ti lap nong hati po besar ko kinong senyut kan luna kani ka jaka haki prapulai senam la benong la haki sapos senam nang na berengata kani ka klauba klausan kaslong la bani tang hapop bazar indi benta laban yong kani ka klauba klausan ke sarkar ka por ko ba kani ka jaka ka biang ya ka ban ka landfill ban senyut dai kan ngun ya ji por kan ya ji por ni i pada kalong ba kani ka jaka ko bola mata kani matan ko tap nakaliang minister manang sarkar sien on sa penkria no ya kendi jaka haki jaka babit babiang jong aslong bagi marjan kajingker par jonga ya ki pat mata kajingker par ke jonga ya ki nuki snong hadien ba nakaliang sarkar kada jiet la ban de haknu benta jong slong le hamjanga ni slong ka joka kada jiet kalau saya joka sarkar kada jiet ban kanong landfill hak ta jaka kajingker pat jonga ya gitu ki snong ki thau ya gitu snong thau borok kalong sobha kalong ban corporate ban sarkar ada nakaliang jong sarkar ada nakaliang jong makin ada nakaliang jong pai ba hadak por kim corporate kajing kanwan biang kumju kumba kalong mentang dengan ada keren bahai gini ada kinu mata ki snong snong ki ban nakaliang sarkar kada jit ada kadon kanu kajing persya kaji mumbit membiang ngalong nakabata obon ki bentak balang tenga sob ong ba nakaliang joki namar ba sim ngalong nang kim sim nam ya kajing smau tung ya kajing njar kalong jongi pai ba jong kabula hi bro kawai dak umba minister mangil i ga ladan mata arati jakala jit masin persya masih hab ong nakaliang jong minister obon kam mata kalau nakaliang jong keseng semula mulai pelun ringkap bagi NGO serkan mengaruh agak singi beton public hearing harunu ke bentang hakanu ke bentang public hearing ihap ya ke banale jingi banile lang bani besuk lang nang banda kaliang tiga benda ke besar kalau meta indi ba man shift meta ya ka man shift mungkin fix ya ka responsi tang meta urban affairs department kini kinle kadi ka benda ke besar ka pisak la don le ka benda ke besar ignong jingger pat dengan ignong subha kalong banisya pada kasar ka lajit subha banisya berhajut hapol kerja ka jongki kabalai hak juga po ngedong ka appeal sia ki paiba jong ka mulai ba kumju jong ka selong hi barok we kani menta sien kan sadapno dah pedang jong kani bandapno nakwa na lagi banang hap long gi budul pengkre lupa senu bang tenjut lade mengi na mulai hang no jaka la kadi wi jaka ke song na le ki ban perkhat ma la ka don kam ka combination ka zone 1 kan kon tuli gi sinong apa silong gen hap bathayut hata jaka ka zone 2 kan tuli gen hap ka mulai jungi to na ka le junga hi ga sakit kya hi kumno fa du sim kyan sakit kya kumno kom ban deal ngi sa ngi so ko ila ka jong banta